COVID-19 avurpen Karbi Anglong arlota pardunron apran kedam. Northeastern Silonijan Range kaparlo Nambo Reserve Forest NH Thongkebra Sirkap Arialong Forest along le Kachirai Japan kabori. Kang thilang soalang sun kepang thirasai kideng Japan KAC Deputy Chairman Rite Singh hi kelang charidam. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chumesen hanaan long iji ladak nanglitum Karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kelong jia sona munglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserangahan hipi ki phichatni dungke karlu phag okki up phag ok slice fry phag ok ki phi phag ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponechi komania hemjongsi birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke jiaphan 8761 579 lapen 9365239862 along homri lote longponichi lapen mingchibi ikha ajo ke sangja par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka Karbi Anglong kardom nonalitum kilang ekbom lake Karbi Anglong live Adap Abirta COVID-19 na kiso avurpen arniwang kache songna porahut Karbi Anglong district alongta pardun ronpen corona avurpen apran kedam lapen kiso aphai setami arniwang si aphai nang bom si thekpondong Karbi Anglong district Jasimet rong supir loke dwara ratu sarkar pen kapang dakpon SOP ke kroyang thek kabela pen district administration hin pet setami arsikjit sai kideng kabedera jok arniwang amatsi COVID-19 na kiso avur ke longdo na phai nang bomlo lapen kithi aphai setami pardun ronsi thekpon longlo lasonsi kedam tang jakhong ni phai krehini arni bang plikebra sirkep an positive longponlo bonta kedam tang jakhong ni phai kreke thomarni ana bangke bang phokebra pho atuma phan positive longponlo ang thek ke longpona tengpen langdam lo pulote bang suri sira nerkep mate 1008 RAT test ke anang bongpen RT-PCR kapangrum bang pharoi sira plikebra trok mate 146 lapen positive ke longa phai bang phokebra pho 55 an longpon block wise pen langdam lo pulote manja BPHC long inut bokajan BPHC long bang korahini chokihula BPHC long bang pli hauraghat BPHC long bang trok DMCH long bang crazy lapen railway station along bang hini an longpon lo positive kelong tanga tuma phan se kelang ponjia phan pura institutional quarantine along bang sirkep CCC isolation along bang inquira trop isolation camp along inut home quarantine along bang kre sirkep lapen kithia phai inut longpon lo news report Karbi Anglong live Northeastern Silonijan Forest Range, Silonijan Range West Block Kaparlo, Nambo Reserve Forest along Lealong Inut, Rajiv Phukan Buabangpu, Ingnam Parusi, Gulad Hehui Kikim Japan, Kabor Ipon. Ajahaga Moniratum, Mo Eprangi Bangja Porahut, Lang Tomonaphan, Mathadam de Pinpen, Mithang Jumjunga Leaphan, Preg Jamadimalong, Forest Keraikoma Ingnam Kaparu Asai, Klempon Bomlo. Lason Tak Taxi, Silonijan Range Kaparlo, West Block, Nambo Reserve, Thongkebra Sirkep NH Tovar Pialong Lepen Akele, Forest Atum Along Le Ludam Choksi, Ingnam Kaparupen, Kulat Hihui Kachugi Ponjia Phan, Bor Ipon. Lapusona Porahut, ACF, Pronopteron, Alang Limit Hanga Hem, Kachedam Bomahut, Ketek Gang Long Logajok, Tong Sekot Pen, Silonijan Range along Gidua Sai Kiatumaphan, Abirta Palisi, Forester Ban Sonasing Timung, Japon Limpen, Ari Sanghotum Jobjak, Sai Kiklemboman Dimalongan, Humri Damlo. Laswahut, Rajiv Phukonpu, Amunitsi, Sai Paklembong Pusi, Alam Klangponlo. Setami halapu Forester Ban Sonasing Timung Pen Kapachinia Tenke, Rajiv Phukonaphan, Laswa Puthak Karjo Hut Chikrongkri. Lapen lang kang tang pen ang kithag duna jok, ijay anke are pasurang kong. Laswa Puthak, Rajiv Abang, Hor pen tangka nang kihangpwa koy nang piponsi, Nili Puthak, Borpothar Police Station along, Lamhoy Pidam Dedlo Pusi, Timung Asang Ho Pachinipon. Rajiv Phukon pu abang nilifan kias kapek si nilifan nang pabon lo nilifan kias anai pabon ke
Ciklu suri pop sinang kehang kusi ngapa bono lapen or like par si nang kehang lapen posa pipe posi nang kehang kusi ni fan apa bon lo lasi alang tum lahai nang pa bon ke nili tum forest ek aron pen nang nep dana banang nang beng dana pu kisi firisi ulta nili fan thana along alang tum nili fan jung ni fan kes napa bondam lo labang so kes ki pidam ko so thana lo sir Santipur Borpothar police station along si so kes pa bondam napa bondam Lason tak taxi Halapura Jif Pukona Pansitami Forest Department Ahinpen Borpothar PS along case number 37/2021 Lapen U/S 353 of IPC section 2 of the Forest Conservation Act 1980 and section 25F of Assam Forest Regulation Act 1891 Pabon Ponsi FIR Pipondem Kota dekhai dibo paribon kota moi dekhabo na malikok khudibo pare apni malikok moi ase bagaনৰ president কি হিচাপত দিছে তেওঁলোকক খুলিলো ফটা তেওঁলোকৰ সব থাকিব পাৰে মালিকৰ নাম কি হনু তাতি টিংকু তাতি আপোনাৰ ইয়াত কেই বছৰমান হৈছে এইটো 4-6 মাহ মান হৈছে বনোৱা এনে অপেনিটা 3 মাহ মান হৈছে এইটো এগ্ৰিমেন্ট সময় কিমান গ্যাৰান্টিটো আপুনি বুজা নাই মানে কি হ'ল গ্যাৰান্টিটো এইটো দাবা বনোৱা এগ্ৰিমেন্ট কৰাটো হেৰি কেই বছৰ এগ্ৰিমেন্ট কৰাটো 6 মাহ মান হৈছে নহয় মানে আপুনি 6 মাহ হৈছে 6 মাহ নে 6 বছৰ 6 মাহ নহয় হোটেল খোলাটো 6 মাহ নহয় গ্যাৰান্টিটো আপুনি কিমান এগ্ৰিমেন্ট 5 বছৰ মান কৰিম বুলি কৈছে মালিকে জানে তো মালিকক সুধিব পাৰে হনু তাতি বাগানৰ প্ৰেসিডেন্ট হয় তেখেতৰ এইটো পতা কথাটো কোনা নি মালিকে মালিকে জানে একো কোৱা নাই ভাড়া দিয়ে ইয়াত তেনেকৈ ভাড়া দিয়ে সবে সুধিব পাৰে যোৱাকালি এইটো ৰিজাৰ্ভ হেৰি মাটিটো দখল কৰিছে বোলে এইটো কোনি কোম্পানী হেৰিটো মই কোনে জানো এই বিষয়ে আপুনি কাম কৰিব কৈছে বুলি কোনে ক'লে আপোনাক নহয় আপুনি কাম কৰিব দিছে কোনে কৈছে মই বুজা নাই কোনে কৈছে মানে মানে আমি মই এইবিলাক কোনো কাম দিব আপোনালোকে যাক তেওঁলোকে পাইছে তাক Forester 1 Sona Singh Timong Aphan Akoi ki pipon ke ahokali lapen lapuson ke mantu neta Forest Department amen pen tangka ho nang hang he pusi te bokterai a hotel kachubia hen khuatum pen ninje pon ইয়াতে কেই দিন হৈছে আপুনি দোকান থকাটো 5 বছৰ 5 বছৰ হৈছে এটো মাজত কেব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট এটা আহি পেলাই আপোনাক কিবা মত আৰু পইচা ডিমান্ড কৰিছে নেকি এটো একটা নতুন হোটেল খোলা মাজনক কোৱা মতে এটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টক বটনাম দিছে এটো কিমান মিছা হয় কিমান সঁচা হয় এটো আপোনাক ক'ব নি বিষয় ডিমান্ডটো নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে আমাক একো কিতাপ দিয়া নাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট একো ডিস্টার্ব কৰা নাই Koilamati pen Samson 80 Chokihula pen Sanjit Crow Karbi Anglong Live Kedamtang jakhauni phai kre ke thomarni Karbi Anglong Autarmas Council Deputy Chairman Ritesh Inghia Hinpen Dongha Polling Station angkang arat pen Chingki Jethan det pen aphi Kangthilangso eco friendly picnic spot along an Kahomri Padodam Numati constituency angkang Jasemet Inglong or Lokedo Karbi Arara Tumalong Dongha Polling Station angkang Kedo Songklembang Self-Help Group Mohila Morcha Anparta Rongara Tumpen KAC Deputy Chairman Ritesh Singh Hipen Japonsi VDC Chairman Dhorom Singh Pro Numati Mondol Dunmai Kru Prodip Inki Pen Danglo Penangan Songklembang Tumpen Chelangsi Dongha Polling Station Arat Pen Chingki Chethang Padoda Bangso Ahut Jasemet PMGSY Atowar Ansose Mesen Pen Kasalam Ponunjia Putak Chingwai Chingsai Padodamlo Bangso Phi Kangthilangso Alangsun Kijui Kelanga Dimalong Setami PWD SDO Tiso Dongmukak Forest Ranger Rajen Rongpi PWD JE Gulab Kro Contractor Mintu Bora Pentanglok Ki Ongdong Atum Pendangsi Kangthilangso Alangsun Along Dongmukak Ingna Raiko Masai Khia Tumpen Kepang Thirasai Ki Klempon Along Kelangchari Padoda Kadom Karbinglong live kelang ratum doan Pinilitum Karbinglong live pen adak Kangthilangso eco-friendly tourism labangso picnic spot long sedolo labangso picnic spot along ladak dogmokak raikom saki ahin tensi labangso kepangthir asai dengpon bomlo ladak alang litum patumidik pen alang litum habit ke pan pen chenglop
bab mesin pen kang ki pen chenglok la pen langsung along keter ke air sisabong acet ke wartap lai hui plastik pen chenglok alang litum ke pangthira sai deng pon bom lo non ke bang ji tarik ko rapli asam darshan pen labang so beneficiary all departments labang so rural mission central scheme labang so rural mission lo kachira ba department tin atum pen lapen Karbi Anglong Thomas Council team CM Tuliram Ronghang MP lapen deputy speaker dag local MEC pen chenglok kadu be alang litum chingrum si non ke bang taring ko rapli labang so kang hilang sui company labang so tourism labang so picnic spot long selang litum kaching sai doji Ladakh forest department unda doji irrigation pen chenglok PSC tum pen chenglok PWD pen chenglok fishery department tum pen chenglok penang ana department atum Ladakh si alang litum la Karbi Anglong Thomas Council team atum pen kaching mai doji Kebangji jakhongni phaing koira clear ni Central Scheme Urban Mission Beneficiary and Parta Assam Darshan Scheme pen bridge hini kaselam tangru laso dolongta kangpu jia phuthak lapen ason sarkar scheme phuthak kachingwai chingsai padu ponji bangso kachingwai ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang setami nangchetong dunji pusi Abirta ridunno lasi non kebangji taring ko aplike kadong we Karbi Anglong Thomas Council team lapen department atum pensi Ladakh non ke bangji taring ko rapli ason kaching sai padu ponji lasi pini bangke forest department atum pini pena bang forest department atum si dada ke pangthir kangsi langso ke anso se ke palang meji anso se aron atang pene claim monji bhansi pini alang litum ke pangthir sai deng ponlo denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Lakhapli Sojeng constituency kaparlu Hamren Rongjang Phomekar Lalit Terang Ningkan Isira Chiklojon Plian Aripen Akeng Kahong Habakiso Kilong Lokpen Kichu Kijuna Kisung Chetong Nanglo Sai Jogji Se Kachelang Jia Phan Tangka Kirap Kachohang Hamren arong Supialong Anong Kachetangklong Jasamet Hamren Vaisong College Baha Kito Kelang Asayamu Kidoan Kachepaduk Anparta Rada Kisung Along Kai Ki Kacherap Chetodun Verabangpu Lalit Terang Kopai Kelang Nopena Jok Kedamtang Ningkan Suri Hinira Inkoya Ningkan Thangthanga Chikloni Pai Pho Arni Pen Ari Ari Lapen Akengar Ianatu Kitiklak Mate Kahong Habdera Kiso Kacholong Logajok Penang An Kisung Chetong Nanglo Alang li kiso kacholong cheng ahutke achik lokang thimta iplap doplap anchotlo penangana por se kachilang pen kemiang thek chelong ponno bon setami tangka ka dure penajok dowai ingkrim kachi pilong le det pen kisu kimi det nangja potta mi thek thedadlo nasi alang li aning kache the par pik pen KAAC CM Tuliram Ronghang aphan kisu kimi pa mi je phan pura se kachilang longje phan lapen akirat kelong vek je phan kachunigri padupon Yenglonga District Council CM han de chaniri kela pohelo ini keram tangan ingkan pen life kristo lo asap memu chota son ke si theklong lo non meme gali pe do chelang lo tapen ke mera memu chorlo sita me pame melai la ke me pame je phan de non ga chelangi ar beti ga doctor long tangka paisa ga pen jok unne derlo mar tum tang kiram thek tapen ni ditan ni thi ni dat ka pen jok non Hanang kok losi am ke hai phan si kan gin so pen ndi ke chelang dam te ke meji phan ke ning ke thedo meji ako phang niri ke keng ki ro ne pin da no ngi keng ka da bun chorlo niri ta chi rungun chorlo apen ke kaning ge da nilam ju mem chorlo lasi ne po po si ni ring ke thik long lo si ta tangka paisa ga pen jok che pe me dam ye phan dhamun de lo doctor ke me lam ka long bo lo si ta chelang dam thek de Alang Liphan Ningke Mepen Kerat Ki Pidunjia Phan Lalit Terang SBI account number 118617430047 Lapen IFSC Lake SBIN 0004874 along Akirap Kapaleja Phanta Kachuningri Padupontu Kiso Phuthak Clardak Pen Kachini Japan 94769654424 mobile number along le Nangkolik Tami Puta Kiso Dada Bang Pupen Chipachini Ponsi KAAC CM Tuliram Ronghang Kerapen Dovai Mesen Cholong Lo Pulote Kiso Kimi Pamija Phanta Tiranga Sanghua Ningkache The Du Puta Chithanpon
Hamran pen Daniel hi Karbi Anglong live. District Legal Service Authority atum kedam tang jakhongni phai kre ke thomarni Diphu Medical College and Hospital adungalong inut kamatha jakong kaweya bang phwa phan kerap duna sai kedeng pen monit hijanang bong kaching honang thek kachepaklang kedam tang jakhongni phai kre ke thomarni Diphu Medical College and Hospital adungalong District Legal Service Authority atum inut kamatha jakong kaweya bang phwa phan thek longsi cherap chetu asai dengponlo Penanganarni pen kicholong le kijunlong le bangso kamatha ja kongkabia bang phophan kicho kijuna hormu pidet penapi police atuma phan Abirta pale pen police atum jogjak DLSA atum chirap chitusi Diphu Medical College and Hospital along an se langponlo DLSA atum lapuson munit hijan kaching honang thek kachipi pona phuthak ke thek donlong ara atum kachoro pajirpo Jongpon me Diphu hithia long lason thak thak penang an kamatha ja kongkabia tum ke cholong le kijun long le pen ki khrung dir daratum do lasi hala haya tuma phanta kanghon kangjin sopen cherap chetu dona sonte an sose hirjumi longponji News report Karbi Anglong live Pinya Adap Abirta ke laponsi kantoni lo